Hallelujah. Amen. I sungule ntiwa hina lo wani hymn number 11 mala kaletia takhani hymn number 10. Amen. Yeso eshia banweni nti ona kona no
Abraham, Shkomsha Isaac and Jacob. Amen. Unwanga kensa Musa longa yendela sikwenda na Mungu. Amen. Shkomsha mina oifambi sile kusukatinza wenda kwamba ambana una utafikisa edani. La wana shkomburi tora wana ringa huwelele so kutanani kamina unkwenu. Amen. Jehova ifikiri na mashakani bankana. Amen. Ifikiri na bana bahina. Amen. Ifikiri na batata wahina. Amen. Hila bakubona Musa wale tilwele tikwenda tsani ni Jesu. Hila kubona shihlamariso shungata endela sona. Hite kari tsutuma itsemberi tule ringetela ngana bambiri kumbe vanharu loko valavula hi vito ra wena Yesu wa mina wafika na pfumela ku vunharhu bya tilo byi fike hina hi nge se fika a byi teki ndhawu xikwembu xa mina katekisa hinkwaswo leswi nga ta endleka hi lava ku vona mihlolo tilweni si vona ra mutlhe vito ra matimba ra hoseni Yesu Kriste amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ibandla liyabingelelwa negama lomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Yeah, masizizweni sonke siyamukelekile. Amen. Yeah, isikhathi sezaziso. Amen. Yeah. Akesa banda rashe wetiwa namuhla nampundu vitoni ra Yesu wa rahusiya hina Yesu Kristo sweswi inkari wa switiviso. Amen. Yeah, sizoqala ke nokwazisa ke izindlu zethu ezincane. Amen. Vanhu va taranga hi ku tivisa tindlu ta wina to wisela ka tona. Amen. Yeah, indlu eyisekuqaleni ngapha ngesandleni sami sokhohlo indlu ke yabafundisi namashumayeli. Amen. We thank God. This is time for the reports. We will start by reporting the ablution toilets. The first one on our left hand side is for pastors. Indlu yosungula ka voko ra hina ra ximasi ya vafundisi. Yeah, then ke indlu elandelayo ke elandelayo kulezo sime ngapha lapho sibheke khona ngeya madoda wonke. Amen. Ya vumbirhi ka leti hina hi nga ti langutisa ya vavanuna hinkwavo. The second one is for the men folk. Yeah, so kunezindlu ke kunomwako ongale ngasemva esandleni sami sokunene ngemva kwetendi lapha kunemwako okhona abomama bonke bayasisiza khona lapha. There is a building that side by our right hand side is for the women folk. Kune indlu hala khoneni ya vamhani hinkwavo. Yeah, siyabonga kakhulu isikhathi sezaziso. This is time for the reports inkari wa switiviso. Isaziso sokuqala basithandazeleni ukuqhubekela phambili kwevangeli. Let's pray for the propagation of the gospel. Xitiviso xa hina xo sungula a hi khongeleni ku ya mahlweni ka evangeli. Amen. Sithandazele ke umkholo wethu uReverend Sinyathi khanye nemuli yakhe. Amen. Let's pray for our overseer Rev Sinyathi and his family. Amen. Ikhongelela murangeli wa hina anga va Sinyathi na ndangu wa bona. Amen. Sithandazele ke nabafundisi bethu abasebenza kanye nomkholo ababizwa ukuthi ngabafundisi be-board of trustees. Asibabikeni kuNkulunkulu nomthandazo. Amen.
also pray for the board members who work hand in hand with the men of God. Ikhongelela abafundisi hinkwavo lava tirhaka na murhangeri wa hina va nga board of trustees. Amen. Sithandazele ke abafundisi bonke ke jikelele. Let's pray for all the workers in the house of God. Ikhongelela abafundisi hinkwavo. Yeah. Sithandazele ke izisebenzi zonke ke ezisebenza ke nzimini kaNkulunkulu. Yes, let's pray for all the workers in the house of God. Ikhongelela abatirhi hinkwavo ndlwini ya Xikwembu. Yeah, sithandazelane thina ibandla omunye kunomunye. Let's also pray for each other. Ikhongelelana hina hi ri bandla. Amen. Yeah, siyabonga kakhulu. Namhlanje silapha ke ne i-cottage meeting or singathi ke i-mini revival. Amen. Amen. We are here for the cottage meeting. Ila imhaka ya cottage meeting. So ke namhlanje sizokuba nenkonzo ezi-3 ngibala nayo le esikuyo manje. Today we'll have 3 services including this one. Itabana ti services tinaru kuhlanganisa na le hinga ka yona sweswi. So inkonzo eza kulandela le izokuba khona nesikhathi sika 2 o'clock. The next service will be due in here at 2 o'clock. Service le landela ku itava kona hi nkarhi wa 2 o'clock. Yeah, siyabonga kakhulu ke masisizweni siyamukelekile sonke. Amen. Let's feel free. Ayitweni amukelekile. Yeah, siyabonga kakhulu ke izaziso zethu ziyokuphelela khona lapha ke uma kukhona ezinye eziseleyo ke zizakwaziswa nesikhathi esifaneleyo. Siyabonga. This is the end of the reports. If maybe there may be other reports will be told in due time. Ikukona ku hetela ka ti report loko ti ri kona tin'wani hi ta byeriwa hi nkarhi lowu nga fanela. Amen.
hi tsimbeni matihlo hi kuma xikhongelo. Zinani la khosina la murana la miyamukhetha. Amen. Yeso wanga ri yali buwa baba. Amen. Oh akhesa n'winyi wa mina. Amen. Hlengeleta le haleni papa hi mhaka ya pfuxelelo. Pfuxelelo mi nga yimisa la kwala konkowa. Amen. A va ri kona van'wani la mi nga va vona va kha va xaniseka. Amen. A va ri kona van'wani mi nga va vona va kha va hlupheka. Amen. A va ri kona van'wani va kha va hluphiwa hi mavabyi. Amen. Van'wani va kha va hluphiwa hi swidyoho. Va kume kereke mara n'wina va nga mi kumangi. Amen. Ivi mi endla tintswalo mpundzu lowu. Biko ka vhangeli ya n'wina yi fika nkowankowa. Oh Yesu a nga ha khensa papa. Ha khensa hi ku a mi ri na hina since hi sungula service leyi. Mi vonile papa mi kha mi vulavula na hina hi tinsimu. Sweswi fikile nkarhi wa rito ra n'wina. A ni kombela tatani wa mina ku tlakuka na mufundhisi la nga tlakuka mpundzu lowu. Mi yima na yena hosi ya mina. Ririmi leri nga ta ri vulavula la hi ri twisisa hinkwerhu. Mi hi pfula timbilu ta moya. Hi twa hi matlele man'wani. Hi mhaka ku ku te xilo xin'wana mpundzu lowu. Lexi nga faniki na swilo swa misava. Xilo lexi nga hlawuleka. Ivhangeli ya n'wina yi nga hlawuleka. Hi endleni tintswalo papa. Loko rito ra n'wina ri huma mpundzu lowu Yesu wanga. Rivalelani swidyoho. Mi kwetsimisa mi yambesa hi matimba ma lo kwetsima. Mi herisa ti-problem hinkwato leti nga ka vanhu. Mi horisa mavabyi hinkwawo la nga ka vanhu. Mi endla hinkwerhu hi tintswalo ku nga vi na un'we laha humaka la nga mi kumangi. Ngopfungopfu ku mi tiveni. Hi mi tiva papa na hina mi hi tiva. Katekisani sevhisi leyi ndlela leyi hlamarisaka. A ni kombela ku a ku humi vumbhoni mpundzu lowu. A ku vi na van'wani lava mi vonaka mpundzu lowu. A ku na van'wani lava mi kumaka mpundzu lowu. A ku na van'wani lava vonaka swilo hi ndlela yin'wana. Hikuva tshama va vona swilo mara namuntlha kosi ya mina. Ku te xilo xin'wana. Sweswi hina ni nga yi endla hi tintswalo papa. Na lava nga ta namuntlha lava ta ku ro sungula va endleni vo hi tintswalo. Va huma lava vone xilo xo hlamarisa. Hi ku n'wina ma hlamarisa hosi ya mina. Na kombela hinkwaswo hi ku mi ta swi endla. Hi ku mi tshembisile a riteni ra n'wina ku loko ze hi hlangana hi tlula vambirhi kumbe vanharhu mi kona. Hi swi vonile hi swi twile hi tinsimu ku impela mi kona xikarhi ka hina. Katekisani sevhisi leyi hi viteni ra matimba ra hosi ya hina nga Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rikolibu wa mzimu wa risikisa pano ngano machiru. Amen. Khensa xikwembu lexi nga hi fikisa la mpundzu lowu. We thank God who ushers us into this time. Amen. 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 Karivure buku ya xiyawurivuma. Amen. A hi pfuleni buku ya hina ya ku khensa. Let us open the scriptures of giving thanks. Wathesalonika chapter 5 verse 18. Amen. Vathesalonika yo sungula chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Amen. Ivani na dzindiwo zwithuni zwoṱhe ngauri ndi zwone zwine mudzimu afuna zwitshilalo kha inu nga Kristo Jesu. Amen. Etimakeni hinkwato mi khensa hikuva hi swona leswi xikwembu xi swi rhandzaka ha Yesu Kriste. In everything,
give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. 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 Veseri ivani na zindivu zithuni zote. Verse yiri etimakeni hinkwato mi khensa. The scripture says, in everything give thanks. Mudzima uri vhisa venda ari swikisa pano nkuwa ri alivuwa. Amen. Xikwembu xi humese a Venda hi za hi fika la nkowa ha khensa hi swona. We give thanks to the Lord who delivered us from a vendor up until here in Dan. And ri kotangana na veni va pano tsanini ngano macheloni na sweswo ri ya swi livuwa. Hi hlangana na n'wina va kwala na sweswo ha swi khensa. For gathering here with you people from Sanin, we give thanks to the Lord. Ngauri arali mudzima songo zwi funa zwa songo itea. Hi ku loko Xikwembu a xi nga swi rhandzanga a swi nga ta humelela. If this was not the will of God, it was not going to happen. Zwino ri livuwa mudzimu wa ri konisa u swika nkuwa na vona swika vona ri tanganedza zwavhuḓi. So hi khensa Xikwembu lexi nga hi fikisa hala nkowa na n'wina ivi mi hi amukela kahle. So we give thanks to the Lord who gave us victory by arriving here and also receiving a big welcome from you. Ri funza na vewo wa pano nkuwa zori muthu khabe na dzindivu zithuni zote. Hi dyondzisa na n'wina va hala nkowa ku munhu a khense ka swilo hinkwaswo. And also to teach you everyone from here in Kowankowa that give thanks to the Lord for everything. Ngauri huna vathu va sa swi koni u livuwa. Hi ku ku na vanhu lava nga swi kotiki ku khensa. Because there's some other people who cannot give thanks. Va funa no livuwa mudzimu nga zwi ya vha pa vutshilo va bebiwa shangoni. Va tsandzeka no khensa Xikwembu lexi nga va nyika vutomi va tswariwa hala misaveni. They fail to give thanks to the God who gave them life to be born in this world. Ndiko vudzisa ngano macheloni ve va ri va chivuwa macheloni va livuwa vuswa ni vangani. Se va vutisa ku i va mani lava loko va pfuka pundulo va khensa ku pfuxiwa i vangani. The question is, how many of you give thanks when God wakes you up in the morning? Zwino va songo livuwa a va tivoni zwi ri va na mulandu wo ri sa livuwa wo ya va pa vutshilo. Loko mi nga khensangi a mi swi voni na ku mina nambi mhaka ya ku mi nga khensiwanga mi nyika vutomi. Without giving thanks, don't you see that you are guilty to the one who gave you life? Amen. Amen. Zwino va funa u livuwa li xikovela va livuwe li xichava livuwe. So hi fanela ku hi khensa loko ri pela hi khensa loko ri xa hi khensa. When sun set, we must give thanks. When sun rise, we must give thanks. Amen. 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 Vanji ro edela na vo madekwe a vo ngo chavuwa. Yes. Van'wani hi tlele na vona tolo mara a va ha pfukangi. Many people went to sleep yesterday, but they did not wake up this morning. Vo n'wana na kadzi diary dzavo. Uri macheloni ḓo vuwa ndi tshi ita tshauri na tshauri ṅwedzi u ḓaho ndo ita tshauri na tshauri mara zwo dzima va mochari zwinoni. A va tsali tipulani ta vona ka tidayari ku loko ni pfuka mundzuku ni ta endla xo karhi lembe leri taka ni ta endla xo karhi mara a va ha fikangi se va le mochari. They were having a list to do, what to do tomorrow, what to do next year, but they did not get this opportunity to wake up. Ro vuwa ri vanji namusi mara li nga ko va ri yona rothe. Hi pfuke hi tele namuntlha mara ri nge peli hi ri kona hinkwerhu. We wake up in the numbers, but not all of us are going to see the sunset. Zwino ri ko ri vathu va tsanini gudani u livuwa mudzimu wani pa vutshilo. Swona vulaka swona ku vanhu va le tsanini khensani ku khensa Xikwembu. Let it be known to the people of Zanin that you must give thanks to God. Upfi ivani na dzindivuwo zwithuni zwoṱhe. Ngauri ndi zwone zwine mudzimu a funa zwitshilalo kha inwi nga Kristo Jesu. Amen. Zwino va sa livuwi va na mulandu. Eri etimakeni hinkwato mi khensa hikuva leswi Xikwembu xi swi rhandzaka ha Yesu Kristo loko hi nga khensi hi na nandzu. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Without giving thanks, you are guilty before God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Uri va vuwe va takuwe va imenga milenge va denduni ya mudzimu. Yes. Li chiri cha mudzimu kha va livuwa. Amen. Ku ri hi kota ku pfuka hi yima hi milenge hi za hi fika landwini ya Xikwembu i tintswalo hi fanele ku hi khensa. For you to wake up and to walk from wherever you are sleeping and come here to the place of the word of God, you must give thanks to the Lord. Zwino ngaro a vo ngo livuwa macheloni kha va livuwe zwino. Hikuva mi swi kotanga ku khensa nampundzu mi fanele ku mi khensa sweswi. If you did not give thanks in the morning, now is your opportunity to give thanks to the Ndi Lord. vangana va kholiwa mudzimu wa pa vutshilo. Amen. Vangani lava khensa ku Xikwembu lexi nga va nyika vutomi. How many of you giving thanks to the God who gave you life? Na makha va yimise. Nderi na n'wina ma yimisani voko. Kha ri yimise swona ri kho livuwa mudzimu. Yes. We must all raise our hand to show that we give thanks to the Lord. Amen. Amen. Vona swi pfa swinone swi tshi livuwa nga macheloni. Yes. Mizi mi twa swinyenyani swi ka swi khensa nampundzu. Did you hear the nature, the birds giving thanks to the Lord in the morning? Swi kota mulayo wa mudzimu wo livuwa. Swi endla nawu wa Xikwembu wa ku khensa. They're doing the law of God to give thanks. Nga man'we maipfi swi kota hi phila mudzimu wo livuwa.
hi marito man'wana swi endla rito ra xikwembu. In the other words, they are preaching the word of God. mara muthu sala nga nnḓa zwino ni zwa dzhena tshilidzini Mara munhu a sala hi le handle ivi swinyenyani swi nghena A titswaleni. person left behind. Meanwhile, the birds get into the grace of God. u bva nasi roṱhe kha ri livhuwe Amen. Ku sungula namuntlha hinkwerhu a yi veni na ku khensa. From now on, going forward, let us give thanks to the Lord. swin'we swi ku raha dzinguvo va tiposa kule va songo livhuwa mutsini Veri mi nga humi mikumbeni mi nga khensi xikwembu. Don't just kick your blankets away without giving thanks to the Lord. amen Amen. kha ri pfule Marko chapter 16 Amen. Amen. A yi pfuleni buku ya Marka 16 Mark 16. verse 15 and 16 Amen. verse 15 and 16. Amen. 15 verse 15 and 16. Amen. Lana kweka bona. Abane emhlabeni kwayo. Amen. Ngicela sumbe kwathele evangeli. Amen. Akafumela kutana kurwa tahlayiseka. Amen. Akafumela kutabanisi. amen Mark 16, verse 15 and 16. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not is damned, shall be damned. Amen. Amen. hayi na ndo no valelwa nga uḽa ono vala i pfula mudzimu ndi sathu vala mara so langa no zwi pfa Amen. amen nṋe ndi ḓo to ḓadzisa Amen. Hayi a khensa xikwembu hi ku mhaka ku se u hi pfunile u hlayile mi swi twile. We thank God because the young man already read. He already helped us. Amen. amba na 15 amba navo a ri yani mashangoni oṱhe ni hwelele mafhungo maḓipfa kha zwivhumbuya zwoṱhe o tenda o lovhedzwa u ḓo tshidza a songo tendaho u ḓo laṱwa Amen. Kutani a ku ka vona yanani misaveni hinkwayo Hey. mi ya byela swivumbiwa hinkwaswo evangeli. Yes. La nga ta pfumela kutani a khuvuriwa u ta hlayiseka kambe la nga pfumeriki u ta avanyisiwa. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. Baiberu chapter 13 verse 8 Amen. Bible 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. yesu kristu u ḓivha ene ha shanduki mulovha na namusi na lini na lini Amen. Yesu Kristo un'we hambi tolo hambi namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Jesus Christ the same, yesterday and today and forever. Amen. hayi kha ri vale Yeremia chapter 31 Amen. Yeremia 31 verse 33 Amen. Jeremiah 31 verse 33. Yeremia 31 verse 33. Amen. ḓo thoma vhala Amen. zwino mulanga une nda ḓo u vhofha na lushaka lwa Israeli musi ho fhela maḓuvha ano Jehova u ralo ngoyu ndi ḓo vhea mulayo wanga mbaloni dzavho nda u ṅwala dzimbiluni dzavho ndi ḓo vha mudzimu wavho vhone vha vha vhathu vhanga muthu a tsha ḓo funza wa hawe munna a tsha ḓo funza murathu wawe a ri ḓivhani Jehova ngauri vhoṱhe vha ḓo nḓivha vhaṱuku na vhahulwane Jehova u ralo ngauri ndi ḓo vha hangwela milandu yavho na zwivhi zwavho a thi tsha ḓo zwi elelwa amen Amen. Verse 33. Kambe hi lowu twanano lowu ndzi nga ta wu endla ni yindlu ya Israyele endzhaku ka masiku lawa ku vula Jehova ndzi ta veka nawu wa mina exikarhi ka vona ndzi wu tsala etimbilwini ta vona ndzi ta va xikwembu xa vona vona va ta va tiko ra mina a va nga ha dyondzisi un'wana ni un'wana enakulobye a ku na munhu la nga ta dyondzisa wa rikwavo a ku tiva ni Yehova hikuva va ta ndzi tiva hinkwavo ku sungula hi lowutsongo ka vona eku yisa ka lonkulu ku vula Yehova hikuva ndzi ta va tsikela eku homboloka ka vona a ndzi nga anakanyi swidyoho swa vona. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Amen. amen Amen. hallelujah Amen. ndi dzone dzivhese dzo imelaho i tshumelo Yes. Hi tona tivhese ti nga yimela ncumayelo leyi. These are all scriptures for this service.
ri do shuma ngadzo u swika ri tshi ṱuwa. tona leti hi nga ta tirha hi tona hi za yi famba. We'll be guided by them up to the end. ri khou amba ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ri ruma. musi Jesu a tshi khou vhudza vhafunziwa vawe o vha ruma kha Marko 16 verse 15 amba navho a ri iyani mashangoni oṱhe ni hwelele mafhungo maḓipfa kha zwivhunga zwoṱhe. Amen. iyani ene o vha khou ṱuwa o fhedza mushumo. Amen. ono ya tshifhambanoni o fhedza mushumo woṱhe a tshi khou humela ṱaḓulu. a ri ndo fhedza u vha funza zwino yani yo vha funza vhaṅwe. ndi zwone zwine ra khou ita nazwo. hi vulavula rito ra Xikwembu hi mhaka ya ku hi rumiwini. We are taking the word of God because we have been ku fana sent. leswiya loko Yesu a ruma vadyondzisiwa va As yena Jesus, when he sent his disciples, a ku ka vona yanani misaveni hinkwayo he said unto them, go ye into all the mi world ya byela swivumbiwa hinkwaswo hi and vhangeli. preach the gospel to every creature. yena a hete ntirho wa He yena. was done with his work. yena a hete ku dyondzisa ka He was yena. done his teaching. so a va rhuma vona ku va ya dyondzisa leswi yena a nga va So he dyondzisa. was sending them to go and teach what he have taught them. Amen. zwino kha ivhangeli ri tshumela ipfi. so ka vhangeli leyi hi dyondzisa So rito. in this gospel, we preach the word. Amen. a ri tshumeli masilamusi. a hi chumayeli swin'wana swa masilamusi. We don't preach signs a ri here. tshumeli u bvelela. a hi chumayeli ku We humelela. don't preach succeed here. a ri na madembe hayi. ku hava mahlori laha. We don't have miracles here. ro fara ipfi. hi khome rito ntsena. We're only having the word of God. Amen. Amen. ipfi ni ḽone vhutshilo ha vhathu. rito hi ro vutomi bya The vanhu. word is life of people. wa li tenda loko u pfumela ka rona You believe in it. li na mushumo kha iwe. ri na ntirho ka It wena. have work in you. yani mashangoni oṱhe yanani misaveni hinkwayo. Go ye into all the world ni hwelele mi huwelela and you preach mafhungo maḓipfa. ivhangeli. the gospel. Amen. ro fara mafhungo maḓipfa. khome mhaka loyo nandziha. ro fara ipfi ḽa mudzimu. hi khome rito ra Xikwembu. Holding the word of ro God. fara Jesu. hi khome yena Jesu. We are with Jesus. ra fara Jesu loko hi ri na Jesu While we are with ri Jesus, na zwoṱhe shangoni. hi na hinkwaswo emisaveni. we are with everything in this world. uri Jesu ndi ipfi. hi mhaka ku Jesu i rito. For Jesus is the word. yani mashangoni oṱhe yanani misaveni hinkwayo. Go ye into all the ni world hwelele mafhungo maḓipfa. mi ya byela swivumbiwa hinkwaswo and ivhangeli. you preach the gospel to every creature. vana va ḓo tenda. la nga ta pfumela He that believeth va ḓo tshitswa. va ta hlayiseka. will be saved. vana va ḓo lamba. lava nga ta ala Those who don't believe, they will be damned. va ta avanyisiwa. Amen. zwino riṋe sa vhashumeli ri tamela vheo mashudu. hina tanihi vachumayeli mi navela mikateko. As the preachers, we wish the good luck to you. Amen. uri kha ve ni tshi wana ipfili. ku ri loko a mi kuma rito That leri. if you can receive this word, ara wa li wana ipfili loko mo ri kuma rito leri. if you receive this word, li tshentsha mbilu. ri cinca mbilu. it changes the heart. Amen. 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 zwino a zwi fani a zwi zwa kereke. a hi swa kereke leswi. This is differ with the churches. ndi zwa maanḓa a mudzimu. swa matimba ya It is Xikwembu. of the power of God. ipfi ḽa mudzimu ndi maanḓa a mudzimu. rito ra Xikwembu i matimba ya The Xikwembu. word of God is power of God. li tshentsha muthu nga ngomu. ri cinca munhu hi le ndzeni. It changes the inner part of a person. that's why tshipfi tsha phanḓa ṱoḓani muvhuso wa mudzimu na u luga hawo. thathisiwa rito ra Xikwembu ri ku xo rhanga ri lavani mfumo wa Xikwembu na ku lunga ka wona. That is why the word of God says, first, seek ye first the kingdom of God and his kha righteousness. zwithu zwoṱhe shangoni ka swilo hinkwaswo emisaveni. Out of everything in this world, ṱoḓa ipfi ḽa mudzimu thoma. lava rito ra Xikwembu ku sungula. seek first the word of God. wa li wana loko mo ri kuma If you found it, wa wana mutakalo. kume ku tsaka. you found joy. wa li wana loko mo ri kuma you wa wana found it, Jesu. kume Jesu. you found Jesus. wa li wana loko mo ri If you kuma found it, wa wana ḽiṱaḓulu. kume tilo. you found heaven. Amen. Amen. zwimwe zwoṱhe zwi ḓo tou ingiwa ngazwo. leswi swin'wana hinkwaswo swi ta hi lana. And everything else will be added unto us. amba navo ari amen. u khou amba na vhathu. Hey. mudzimu u khou amba na vhathu. Yes. koruma vha ya vha funza vha ya vha tshumaela Yes. vha bva zwivhili Hey. ngori mafhungo a hafha thaidzo khe ya Yes. thaidzo khe ya Amen. zwivhi hezwi. Amen. arali wa sa kona u bva khazwo Hey. u tshila u na mulandu u songo ita mulandu. Yeah. wo ita mulandu nga u sa tenda Hey. na wa luga mvelo mara mbili songo ṱambisa u na mulandu Amen. u sa tenda ipfi. Amen. Amen.
kutani aku ka bona And he said unto them, u vulavula na vanhu he's la speaking with people here. vulavula na vanhu lava nga He's vadyondzisa speaking with his disciples. avadyondzisa va huma He swidoweni told them they move away from na sin. nandzu laha ka swidoho Because in sins there's the guilt. hambi wena u nga se endla swidoho Even if you're not doing loko u sins, nga rivaleliwangi swidoho if you are not saved, i hanya i ri na nandzu you are living with sins. Amen. u xi hana ipfi loko u hala rito If you deny the word, va swi pfe zwavhuḓi afho and mi twisisa kahle understand this carefully. wa hana ipfi loko mo ala rito If you denied the u word, hana jesu mi ale jesu you denied Jesus. wa hana jesu loko mo ala If you jesu denied Jesus, u hana u lugiswa mbiluni mi ale ku lunghiswa ka mbilu you denied to be made righteousness in your heart. pasa kha ḽiṱaḓulu na kha ḽifhasi na nga ḓasi ya ḽifhasi a hu na muthu o ḓotselaho dzimbilu dza vhathu Yes. atilweni na le hansi hasi ku hala nga torisiwa tsotela timbilu ta vanhu In heaven and on earth and under the earth, there's no one who has been given to forgive people's sins. ndi jesu fhedzi ni jesu ari yexe It is only Jesus. zwino vhathu zwi a vha fostela u tenda jesu so swilo swa va boha vanhu ku va pfumela So jesu it is a must for people to believe in Jesus. zwino ro ḓo u hwalela zwezwo Yes. hi swona yi nga ta ku huwelela We swona are here to preach that. uri kha tsani ni vonele vanna vono ḓo shanduka ku ri a tsali ni ku kumeka vavanuna lava nga ta cinca That in Zanin there should be people, men which repent, vane va ḓo tenda u bva zwivini lava nga ta pfuma ku huma vudohweni who will move from sins. va litsha zwivi zwi hone Yes. va tshika vudoh byi ri kona They stop sinning while sins are still there. Amen. u litsha zwivi zwi hone hi tshika swidoho swi ri You kona give up on sins while sins are there. ende hezwi zwi hone zwivi hezwo zwi tshi khou itiwa nga vhaṅwe swi ri kona swidoho swi kha swi endliwa hi van'wana While the sins are out there, other people are doing them. mudzimu u bvisa zwivi kha va mutendaho fhedzi Amen. xikwembu xi humesa swidoho ka lava pfumelaka ntsena God removes sins only from those who believe in Him. ma ndi ḓo amba ḽiṅwe fhungo afho Amen. u ḓo ḓi vhona wo swika hafha Yes. phanḓa hashu Hey. ei wo swika phanḓa ha jesu Amen. wo swika phanḓa ha jesu Amen. wo swika phanḓa hawe ita ipfi ḽawe Amen. amen ku tivona mi ri laha xikarhi ka hina To find yourself sitting in the midst of us. mi fike mahlweni ka You jesu are before Jesus. sweswi mi nga fika mahlweni ka jesu As you are before Jesus. endlanike rito ra yena Do the will of Jesus. mutende pfumelani ka rona Believe in Him. vaheveri chapter 13 Amen. hey u tenda swikondi ku pfumela swi a nchumu tikaka Hey, to believe is just a simple thing. tiri khou va vona vhathu vava vothe ava rothe apa ri hone tiri Hey. zwo bva nge munga tenda muṅwe Yes. Amen. Amen. a ni nga Okay. swi vona hi kona laha Hey. hi kona laha hi mhaka ku ku na un'wana a nga pfumela Yes. un'wana As you can see, we are all here. We are here because you have believed on someone. va khou lipfa kun'we va nga va khou vhala a va khou pfa swinene loko amba leri yingisani mi twa Listen and hear ri khou this. ri vone va hone nge muṅwe a tenda muṅwe Hey. vone va kona va vona hi kona hina namuntlha hi mhaka ku ku na un'wana loyi a nga pfumela un'wana We are all here. The reason behind is someone talked with you and you believe what that person told you. hai a ri wa rin'we ralo pfumela ka xitsonga i ku rhandza un'wana We are here because you love someone else. ngauri hu na muṅwe we a tenda muṅwe kha va vavili khotsi na mme vo tendana mme musadzi o tenda munna va pfalela vona We are all here. In other way, we are all alive because there's a woman who have loved the man when he proposed in her. hi kona namuntlha laha hi mhaka ya ku n'wanuna n'wansati ivi a pfumela ka n'wanuna Amen. amen Amen. a ri khou amba nga vasadzi vono ambisa vanna hayi vone vono ambisa vanna vo to reipa vona vo ngoti Hey, hey. a hi vuli vavasati lava gangisaka vavanuna hayi lavo reipa lavo We're not talking about the women which proposed the man. That is a rape. We're not talking about that. zwino musadzi o tenda munna ngori u na ipfi ḽo ri ndi a ni funa Yes. hezwi vo funiwa ha pfalela vona Amen. n'wansati ivi a pfumela n'wanuna Hey. loko n'wanuna a ta na rito ra ku na mi rhandza Hey. ivi n'wansati a pfumela rito rero ra ku wa rhandziwa When a man got to a woman and then he said, I love you, and she agreed that she's being loved, you are the product of that love. ehe vona vo tanga mulandu wa sweswo so hi kona hi mhaka ya sweswo We are all here because of that. kha va swi tende ri ndi ka sweswo swona ku hi swona sweswo Believe that how it is. ngauri a vo ngo to mela sa mavuluva hayi ku a hi lo mila ku fana na maluva
Because we did not just come out like the blooms or the trees. vosvika shangoni ngemunhu atenda mumwe. Amen. Ikona misaveni maka un'wana la nga pfumela un'wana. We are all in this world because someone believes in someone else. Zvino na rine ri hone nga ratenda mumwe. Amen. Na ina ikona namuntlha hi ku hi pfumela un'wana. We are all here because we believe in someone And else. phela mudzimu lori uyambo ralitenda. Kilitenda lari pa vuxilo. Amen. Loko ku vulavuriwa rito ra Xikwembu hi vi hi pfumela ka rona loko hi pfumerini ri hi nyika vutomi. When the word of God gets preached, we believe in it and it gave us life. Hey, tacheresa muthu wa mudzimu. Uzipfe zwavhuḓi ya mafhungo. Phela mudzimu ndi chithu chichila. Rito ra Xikwembu i xilo lexi hanyaka. The word of God is life. And ndi phela mudzimu ndi mbewu. Rito ra Xikwembu i mbewu. And the word of God is a seed. Iwe watenda ubhebha muKristu ka iwe. Amen. Loko mo pfumela n'wina ku tsariwa muKristu ka n'wina. If you believe inside you, the Christian person will be born. Atiri vamwe va ku ri dotiwa vana va mudzimu ngolovedziwa. Van'wani ve ri hi ta endliwa vana va Xikwembu ku khuvuriwa. Some they said will be made the sons of God by baptism. A ri tivi vana va mudzimu ngolovedzwa hayi. Va ri a hi endliwi vana va Xikwembu hi ku khuvuriwa. You cannot be the children of God by baptism. Ri twa ngo bebha nga Jesu. Yes. Endliwa vana va Xikwembu hi ku tswariwa hi yena Jesu. We become the sons of God by receiving salvation through Jesus Christ. Phela mudzimu li tshi khou ambiwa so. Rito ra Xikwembu ri kha ri vulavuriwa so. When the word of God is being preached like Ri this, amba mbeli n'wi switshwapo. Va mi byela swin'wana. let me tell you something. Ezi ri tshi khou amba hi xifi phela mudzimu. Ri tshi khou li amba so. Swi ti to fana na munhu na mufumakadzi va kamarana. Yes. Amen. 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 Va xi khou funana. Va begwa vona. Amen. Vone va funa hi phela mudzimu. U to begwa Jesu ka vona. Leri Jesu ku ka ku vulavuriwa rito ra Xikwembu so. He said, while we're speaking the word of God like this, Ku fana na loko n'wanuna na n'wansati va ri kamareni va kha va it's rhandzana. like a husband and wife loving one another in the room. Loko va rhandzana vona mahetelelweni a kona ku tswariwa munhu. When they love one another, the results of it, a person get born. So na sweswi loko rito ra Xikwembu ri kha ri So the huweleliwa. same when the word of God get preached, you N'wina mi ri pfumela ivi ri nghena ka n'wina. believe in it and it dwell in you, Ku tswariwa munhu. and then a child get born. Muthu wone ndi Jesu. Munhu wa kona i Jesu. That child is so called Jesus. Amen. Amen. Anga begwa ka vone. Loko o tswariwa ka n'wina. If he can be born in you, A wu swa kona ita swi. yes, A wa ha koti ku endla swidyoho. you can't sin anymore. Ku Jesu u hava swidyoho. Because Jesus himself don't have sin. Amen. Amen. Zvino wa hana. Loko mo ala If you deny, Une wa ya felela hone ndi heli. la mi nga ta hela kona hi le ku heleni. your end is hell. Mara swi rufuno lwa mudzimu hayi. Mara lero a hi rirhandzu ra Xikwembu. That is not the will of God. Rufuno lwavo. I rirhandzu ra It n'wina. is your will. Amen. Va swi pfa. Do you understand Ma this? swi twisisa leswo. Wanga mu funa Jesu. Loko mo rhandza If Jesu. you love Jesus, Amen. Amen. Nga mbilu yawu. Yote. yes, Nanga moya wawu. Wote. Nanga manda awu. Nanga u ṱalukanya hawu. Wote. U ya bebwa kha iwe. Amen. Loko mo rhandza Jesu. if you love Jesus Mbilu ya n'wina with hinkwayo. all of your heart, Hi moya wa n'wina hinkwawo. with all of your soul, Hi matimba ma n'wina with hinkwawo. all your might, Hi ku anakanya ka n'wina with hinkwawo. all your thinking, Jesu wa tswariwa mbilu ya Jesus n'wina. will be born in you. Anga bebwa mbiluni yavo. A nga tswariwa mbiluni ya n'wina. He can be born in your heart. Hey, ulishana girlfriend. Tsika na ti-girlfriend. You leave all your girlfriends. Ulishana boyfriend. Tsika na ti-boyfriend. You cast away all your boyfriends. Na mazvipi haya family munhu. Tsika na vana kulava munwa. And all lies from your mouth come to the end. Na vasadzi vonamba mazvipi too much. Leri ku na vavasati lava va vulavulaka mavunwa too much. There's women which can really lies. Una vanna vana vamba mazvipi face. Ku na vavanuna lava vulavulaka mavunwa ntsena. There's men who only speak lies. And vasi swi kona eswo swithu. Vasi pfe khazwo Yesu a songo bebwa. Ende mi nge swi koti hi wexe loko Jesu a nga tsweriwangi. You cannot move out from those things if Jesus is not born in you. Amen. Amen. Bible chapter 13. Amen. Amen. Yesu Kristo udiva ene Yes. hashanduki mulova na namusi na rini na rini. Amen. Yesu Kristo un'we hambi tolo hambi namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Amen. 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 Hashanduki ukoya ngo bebwa muthuni. Yes. A nga cinci u lava ku tswariwa ka munhu. He don't change. He want to be born in you. But that's why chiri usika havo fano. Yes. Asi rufuno rwavo. Na chanda cha vakokodzana. Amen. Chari hoyu ndikufuna ubekwa kaya. Amen. Amen. Amen.
Isona vanga vula ku kufika ka hina la a hi ku rhandza ka hina. Ku na voko leri nga hi koka hi za hi fika la hi maka ku Jesu la ku tswariwa timbilwini ta hina. That is why earlier we did mention and said that you to find yourself here, it is not because you were able, but there is a hand of someone else who drew nigh near to you so that he want to be born in you. mudzimu yabafuna bona Xikwembu xa ni rhandza. God loves you. mudzimu yabafuna Xikwembu xa ni rhandza. God loves you. ngambiri yawe yote Mbilu ya xona hinkwayo. With all of his heart, Hi moya wa xona hinkwawo. with all of his soul. zvazviita mulova Leswi a nga swi endla tolo. What he did yesterday, wasviita nanhasi Na ku ta swi endla namuntlha. he's doing it now. obhekwa kha vo petro na vo yohane na vo jakobo Tsaruka vo Petro na vo John na vo He Jacob. was born in Peter, in John, in Jacob. avaruma ri zvino ndonobhekwa khaveu chimbirani niyofakasa A va rhuma ku sweswi ni nga tswariwa ka n'wina fambani mi ya va He said, byela. as I was revealed to you, go and tell them. a xi da khavo ri ni a ri vona ri dzikerekeni dzaxe Na hina va ta ka hina a yi kuma hi ri tikerekeni ta He hina. come to us and they found us in our churches. ende swilo swi sambiwi hayi Swilo a swi nga vuliwe. While they were mentioning nothing about sin. chivi ri kereka nacho Swilo hi khonza na You swona. worship with your sins. ri china na ti-girlfriend ra pfana ti-boyfriend Yena na ti-girlfriend hi huma na tona. You go in with the boyfriend, you come in with the ri girlfriend. muthu a wu na muthoni wo kunda swivi xa ngoni Ku hava munhu loyi a tlulaka swilo emisaveni. When we were saying that no one will conquer sin in this world. ri ta swivi nga masiya ri nga matekona ra vumba ra pfarelo Yena swilo na nhlekani na madyambu hi kombela ku khomeriwa. We do sin in the morning, later on we ask for forgiveness. ra ta swivi nga matekwana nga maxolo nda vumba ra pfarelo Yena swilo na madyambu loko ri xa hi kombela khomelo. We do sins during the night, in the morning we ask for forgiveness. swamba mudzimu wa no to wa chip line Loko xikwembu xa kona xi chipile. That means that God is so cheap. u ita zwithu ta swivi matekwana wa kapula wa ta swivi matekwana wa kapula I endla swidyoho hi vomu, I endla swidyoho na madyambu, I endla swidyoho ri xa endla swidyoho hi vomu. You do sins purposely in the morning, evening, afternoon, the whole zvino day. hoyu wa ra muwana Loyi nga mu kuma lowu. This one we found. ra muwana nga u beja haxo apo Hi mu kuma hi ku tswariwa ra Found vumbirhi. him by salvation. wo va wa beja nga u swa Yes. Loko mo tswariwa ra If you vumbirhi. get born again, swivi swi tiwa na masiya ri na vusiku Swidyoho swi famba ka un'wana na un'wana mpundzu madyambu nhlekani swa fana. sins run away from day, evening, and in the morning. vusiku a ri ti swivi Yes. Na vusiku a hi endli swidyoho. In the evening we don't do sin. masiya ri ya ri ti swivi Na nhlekani a hi swi endli On the swidyoho. afternoon we don't sin. veke yi pelerisa hi ti swivi Vhiki ri za ri hela hi nga endli The swidyoho. whole week we don't do sin. n'wedzi wu pelerisa hi ti swivi N'hweti yi hela hi nga endli swidyoho. The whole month we did not sin. n'waha wu pelerisa hi ti swivi Na lembe ri hela hi nga swi endli And we come to swidyoho. the end of the year without sinning. ri ve ri yo fika ri fulisa ti swivi Fika a ku feni hi nga swi endli swidyoho. Up until we reach the end without sinning. ngauri a ri bebha nga u swa Yes. Munhu a nga hi tswala ra vumbirhi. Because the one who saved us, u bvisa dora la swivi yes, Susa torha ra he vudyoho. take away the thirst of sins. ndi hoyo wo ra teka yapo Yena loyi nga ta He's yena. the reason why we are yene here. wo ra mu tisaka Yena loyi nga mu tisaka. We are the one we're bringing here. Amen. va mu tendawo Lava nga ta pfumela ka Those who will yena, believe in him, va to sala va ti thandzi ti ri jesu u yama va ta sala tivoni swa ku Jesu wa they will vulavula. be left behind as the witness that Jesus speaks. u to ri xi bva hafa Yes. Ta ku loko u huma laha, When you go out here, u yo nesa vaferekani i yelela ti-boyfriend na ti-girlfriends. you're going to divorce your boys and girlfriends out there. ka u to ri vutsavo xe va swi ta vona wanani Mi nga hi byela pfuka mi nga swi endla mi kume yini Tell us, what did you get after all doing all those things? nga nda u tsanganisa malwadze fetsi handle ka mavabyi ntsena. Except sin, except diseases. i mandi ni vutse ni n'we fungu Mani va byela swin'wana. Let me tell you something. ni kholiwa swa nga swi vi swami Vabya hi mhaka ya swidyoho swa You are in vona. your sickness because of your disease. u ri Because of ni kola ti nice time matse khola rufu Hey, Mi ku ni dya ti-nice time kasi mi dya swidyoho. you were saying that you are enjoying meanwhile you are eating sins. i kola rufu Mi kha u dya ku You fa. are eating death. zwino u ko ximbila wo hola rufu Hey, Famba u rhwele ku fa. you are walking while you're carrying death. u mutini wa wu na musadzi wa munhu no hola rufu musadzi wo hola rufu Wanuna na n'wansati, wanuna u rhwele rifu, n'wansati u rhwele rifu. In your family, your wife carried death, your husband carried death. wa bebha vana va sila vorhala va fela nepala swivini na vona va ximila vo hola rufu Mi bebula vana na vona va famba va rhwele rifu va za va ya fika kona. You give the birth to the children who carry death always wherever they go. mandi u vutse mubyalani Mo tsetselesa va mi byela. Let me tell you, a ti ri wa lwala yiwe A ni mile ku va as you byela. are sick na vana va kholwala Na vana va and your vabya. children are sick, nga mulandi wa swivizwi Hi mhaka ya swidyoho leswi. because of this sin.
Amen. Amen. Namsimuzima ovitsa. Today God called you. Namusi ni lingo tuba. Today is another day. Wato ubitsonga mutsimu. The call from God. Ari dari zitsanye. And he said, come, let us cancel together. Idawubona sori miluni yawo kha mutsimu na zwibi ufunani. Make a choice between God and your sins. Wafama fungonisi. Do you understand this news? Wasibona soshirwaza kulazwa nga zwibiso. Can you see that when you are sick is because of your sins? And baba uchiko tupeya uchiko tambula bubusiwa na pete mtani limulandu wasibiso. You are suffering, your family is full of poverty because of your sins. Amen. And mtani yangi obeya ngumtsimu ono tudrakai. And at home there you put another gods which you sleep on it. Ulala ntazi njeti zamahlosi. Amen. You are sleeping over the fabric of the gods. And there's no shirala ola mutsimu ara pala amuthiri. When they are there, it means the God which you put there, you don't know it. That you call them the gods of your forefathers. And your grandfathers died as a witchcraft doing miracles. They've been killed by the same sin. You are on the same line. So you are on a full speed carrying the sins, carrying death with your children. You are running to the graveyard or to the death with your children. And today, this morning, today, you hear the news which no one ever heard before. You hear the news which you should not be hearing. Yes. God allow you to come and hear this news. If you can believe in it, you will tell your children. And you will remove all these demons. There is nothing else cause you to sin. There is nothing cause you to sin. It is all these gods. You put them in your house. In a Passover, you go for sacrifice. In December, go for sacrifice. You are renewing them in the power. Hey, you call them with more power. But today, people of God, move there. I don't know you. But here's the news. Yes. If you know, as you are an African, we know that you have it. If you have it, you have put the death in your house. Some they're eating your children. Amen. Amen. Let's look. He getting his own. But what he's talking, what he knows. Then study to it will suffocate you. It will pressurize you. It will make you to suffer with your children, grandchildren, all of you in one line. But now, Amen. move away. Move away. Amen. Amen. 31 verse 33.
Jeremiah 31 verse 33. Amen. Jeremiah 31 verse 33. Amen. Zvino mulanga unenda ndado uvofa na rushaka rwa Israeli misi wopera maduva ano. Yehova uralo. Ndidova mulayo wanga mbalani dzavo. Ndaumwala dzimbiluni dzavo. Ndidova mudzimu wavo. Vone vadova vathu vavo. Amen. Verse 33. Kambe hilo ntwanano lo ndzi nga ta wu endla ni yindlu ya Israyele endzhaku ka masiku lawa ku vula Jehovha ndzi ta veka nawu wa mina exikarhi ka vona ndzi wu tsala etimbilwini ta vona ndzi va xikwembu xa vona vona va ta va tiko ra mina. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their inward parts and write in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Amen. Doto fazine mzima ufrupetisa. Amen. Hear what God is promising. And aziduri. And it is not expensive. Zinyaga uri pets. I just need you to believe. Pets. You say yes. What do tenda pets? Once you believe, Burazia ubufazini. sins will run away immediately. Burazia ubufazini so. Your sickness will run away immediately. Taize no bana mtani ifazini so. The problem you have in your family will run away right now. Taize yabana babo ishanuka zino so. The problem in your children will change now. Amen. Utenda pets. Only by believing. Iwe wotenda munanga kumwaro ndiyafuna I love you. Kokula kumwaro ko pengisa zino ya buhatsi na basa wo change. Very mipengiso emarito an'wanuna longa ta kuna miranza ivi mipfumela no penga mipenga na pasa micinca na xivongo hi mhaka na kurhandza. Only the word which has come from the mouth of your husband, when he tells you that I love you, only those words I love you, it makes you to be mental disturbance, to cause you to go to the point of changing even your own surname. Amen. Asungara kan. Yes. Mtu adamba kafili urari randi anifuna. Kutukutuku yanifuna. Wasimlo siku. Hey. So namsuko chinchana fan. Kana uzamtushi yapena. Lo rufuna rofela sino ro wela fast. Zilo sel lo rufi lone ula uri lone. Uzamtana no bebabana musema mu. Lo rufuna ro baturi yapena. Kono lo rufuna rusape. Amen. There is no a man came with a lot of voice and hey, I said I love you. He came with a sweet word saying that I love you. And you start looking on the ground. And you believe that word when he says I love you. And you left your own family. That love come to the end. Yeah, you call each other dogs and dogs. But this is the greater love and love. Wamufuna habala bararuta dulu mutsimu koti na ngwana muyamkhetwa babe ya signature. Orifuna hoyi. Yeso kaphe thembiluni yawo. Amen. Loko mamuranza n'wina xikwembu tatana va yo kwetsima na n'wana va veka signature va ku lo u yi rhandzile leswi a nga yi rhandza a tswariwi ra vumbirhi. If you love Jesus, if you love God, the Trinity of heaven, three of them, they will come and they will make a signature in your heart. And the testimony of that is when Jesus, he revealed himself into you. Ufu limuranga wa bathu bararu bashiranganele ufuna muntu. Ufuna rune oyo muthiari nditobatebelele ndiyo bafera ndi muranga izo nditobafera bona ndontenda nditobhekwa ngomkhaba. This is the covenant of three. They govern because of loving you. He loves us to the point that he said, I will go and die for them. Amen. Amen. Sorry. Muranga wa ndi bana bararu batatu bo fara ushango lote the whole way.
Mauntwa itwanano wa vanhu vanharhu va nga le tilweni lava nga khoma misava hinkwayo. This is the covenant of the three which are in charge of the whole world. Baba va xikolila. Loko papa va kha va rila matilweni. While the Father is praying in heaven. Ba nandi nyane ndaga muruma ayo fela vanhu. Aku imani ni nga ta mu rhuma a ya fela vanhu. Who I can send to go and die for people. Yes, sorry, dinne baba. Aku hi mina papa. And Jesus said, here I am, Father. Bari udala xifambanoni ari eba. Aku ya xiambalo ni aku papa ni taya. Will you go to the cross? And he said, yes, Father, I will go. Mudzimu kotsi va vudzisa, mudzimu miya mukhato va vudzisa, mutangari Lido tsanda yo va fesha. Lido tsanda yo wala xifamba. Lido tsanda yo va tambuleni. Uba bedle nga uswa nga malofa. Xikwembu tataya na mai wo kwetsima va vutisa va ku u taya na. Aku ni taya. Ni taya ni ya va fela. Ni taya ni ya rhwala xibabani xiambalo. Hi ngati ya mina va kuma ku ponisiwa. God the Father and the Holy Spirit, they asked him, will you go and die for them? And he said, yes, I will go on the earth and die for them. I will go onto the cross and die for them. By my blood, they will receive. They will receive to enter into heaven. Achifa xifambanoni. Loko ni vona muhanyisi afa a xihambanweni. And so the Savior died on the cross. Va xi komu vona vo Maria Magdalena. While you sing Mary Magdalena la xifambano. Carrying the wood of the cross. Va xi kolile nga hangi. While they were crying on a distance. Ari dilileleni na vana vangu. He said, you cry for you and your children. Wala thanda la xifambano. He carried the wood of the cross. Wa munhu na fijeso ni tambulera man. This man so-called Jesus, he suffered for your cause. Ana mulandu wabo. He died because of our cause. Abantu akaxifambano masiyariwa. They crucified him on the cross the whole day. Vo Maria vola va lesa vafumakadzi. The Marys, they were watching. Va xi vona rufu rwawe. They saw him dying. Va xi komu vona xi ko fa xi ko tambula. They saw him dying while he was suffering. A xi kolila xi lava lesa vona xango luthelo. While he died and then look, he saw the whole world has gathered. A vona swimisoto swa xango swi dakhaye. He saw the sins of the whole world coming to him. Kotsi baba va mu furalela. God the Father forsake him. Ari baba wo ntuthelelana. And he asked his son, Father, why thou forsaken me? My God, why thou forsaken me? Because of our sins. Because of our diseases. Because of our troubles. Kani kwatame pa ributsane makuru. Umbutse matupo. Tell him you